Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşevanê me hêja îro jî bernameyeke nû em ê ser ekrana Rehber TV bi hevdûra bin inşallah. Ba Mesûdem xêr hatin. Xwedîş te razî be. Başin inşallah. Elhamdülillah. Temaşevanê me hêja bername me derbas bûyî de me hayata Hazreti Adem aleyhisselam anî bû ziman. İnşallah em ê divê bernama xwe de di ewladî de hem di xeleka Peyxembera ya didûa em ê behsa Hazreti Şîs aleyhisselam bikin. Ew jî kê ji ewladê Hazreti Adem û Hawaya û yê piştî Hazreti Adem bûye pêxember ew jî kê Şîs aleyhisselam a. Xwe Mesûde malûm me wexta behsa hayata Hazreti Adem û Hawa kir. Me got her zarokê Hazreti Hawayê got çê dibûn cêwî çê dibûn. Her hemleke xwe zarokê wê keçik û yeke kurik çê dibû bi hevdûra. Hazreti Şîs aleyhisselam di hemlê de ew tenê çêbûye, yani bûyê re xwehî ya debrayî wî çê nebûne, ew tenê çêbûye. û piştî got Qabil birayê xwe Habil şehîd dike Hazreti Adem û Hawa zehfî xemgîn dibin. Zehfî digirîn li serê hanî ser wê erdeyê got hawil derdê kezebê jî dîtiye ew weke em bêjin Hazreti Adem û Hawa bi Habil dîtine. İca piştî vê kedera wanakê Rebbê alemê weke xelatekê li wa kiriye Şîs aleyhisselam daye wanakê. Em dixwazin îro em ser hayata wî nakê xeber bidin. Kerem kin hûn karin çişma re bêjin bo hayata Hazreti Şîs aleyhisselam. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam hatin ser ekrana Rehber TV'yi. İnşallah yani Rabbi alemê gavê ku Hazreti Adem û Hazreti Hawa ji bonî zêdebûna însaniyetê ser rûyê dinyayê wezîfedar kir. Yani ev jî çeşîdekî wezîfeyê aslında em hemû ji bo wezîfeyekê hatine ser rûyê dinyayê. Welêvkî çiqas em bi nefsa xwe meşgûl bibin, em pey hewa xwe û hevesa xwe bikevin, em wezîfa xwe ji bîr bikin jî aslında em temam wezîfedarin. Ji bo deriyekî imtihanê, ji bo ciyê wezîfê ev dinya ji me re vebûye û em hatine em ê müddetekî bimînin û em ê herin. Ew kesê ku berî me hatine pir însan hatine çûne çiqasın, sayiya wa çiqase, ededa wa çiqase wanca xweda zane. Feqet hinek însanê bi qîmet hene, hinek însanê rêzan hene, hinek însanê rehber hene. Xweda jî wan Qur'anê de bi medaye hisandin, teraf pêxembera xwe bi wa bi medaye nas kirin. Em ji wan nas dikin, em ji wan dibînin, ji ber ku em hem wezîfa xwe xweşik bikin, ji ber ku hem em wezîfa xwe ji bîr nekin. İşte Şîs aleyhisselam ji wa wezîfedara yek bû. Rabbi alemê gavê Hazreti Adem û Hawa çûya gutehanî ziman ewladê xwe êşiyan, pir gidiyan, Şîs aleyhisselam ji wan re hediye kir. Feka xelatekî ji wan re şand. Ji ber ku hanî ew dilêşandina ku ji Habil ketiye dilê wan ji ber ku ew dilêşandina wa piçekî sivik bibe. Barê wa piçekî sivik bibe, vê carê qîmeta wî şanî wan da. Rabbi alemê heta wêka her carê di zarok didane Hazreti Hawa, ama vê carê zarokek tenê dayê. Ew dahî ji bo nîfamkirina qîmeta Hazreti Şîs bes e. Piştî 5 sala Şîs aleyhisselatu vesselam da Hazreti Hawa, ama gavê ku Hazreti Hawa yani Şîs aleyhisselatu vesselam jê re çêbû, famkir ku qîmeteka wî heye. Çünkü yekî tenê hatibû ser rûyê dinyayê. Piştî got Habil şehîd bûye 5 sala hatiye. Belê. Piştî Habil hatiye şehîd kirin, piştî 5 sala dayê Cebrail aleyhisselam jî tedî dilê diya zîstir e. Hani şefqeta diya zêdetir e. Hazreti Cebrail Hazreti Adem re gotiye ji Hawa re bibêje ev hediya Rabbi alemê ye daye Hawa. Ji ber ku Hazreti Habil hatiye şehîd kirin ku piçekî aciya xwe pê ew dilêşandina xwe piçekî ji bo ji bîr bike. İşte bi vî şeklî hatiye ser rûyê dinyayê. Gavê ku hatiye heta dibe hatiye gotî hibbetullah e, hîba xweda ye, ku Xwedayê Teala jê re şandiye. Gavê ku pê Hazreti Hawa pê hemil maye, di enyawê de nûrek derketiye. Ew nûr nûra pêxembertiyê ye.
yani gavê ku çêbûye çêbûnê de ew süreca ku çêbûye were ser rûyê dinyayê di wê ga de xweşanî daye Hazretî Şîs ew hetanî hatiye çêbûna Hazretî Şîs ew nûr li ser Hazretî Adem bûye. Piştî ku Hazretî Hawa pê hemil maye ew nûr gihiştiye Hazretî Hawa ji wê jî gihiştiye Hazretî Şîs. Hazretî Şîsî gihiştiye zarokê wî ji wir hatiye heta Abdülmuttalib ji wir hatiye Hazretî Abdullah ji wir jî hatiye heta ku Pêxemberê aleyhisselatu vesselam çêbûye ketiye enya Hazretî Amîne. Ji ber wîna ew nûra pêxembertiyê enya wê de xweşanî daye û dûre Şîs aleyhisselam hatiye ser rûyê dinyayê ji wî jî zarokê wî çêbûne hetanî Hazretî İdris yani pêxembertî Hazretî İdris pêxember olarak hatiye Şîs aleyhisselam pêxemberê ku Xweda li dû Hazretî Adem heban diye Hazretî Şîs wî ye. اشخوا اف خاصتي پیغمبرتي د به وخت هي چې بو حضرت آدم فهم کربو د به او نو ک بان زارو کی وی د تابع پشتي کو قابل جناب زارو کی درکتیه زارو کی وی دی پیدا تمام جی اطاعت کارن خدای تعالی را اطاعت کارن د امر مثلا پیغمبر خدا دنه کسی جا به اطاعتی نکریه اما دبی حضرت آدم او فرقه نقبینا وان زاروکی خو حضرت شیس علیه السلام فهم دکر به هر حال و حرکتی ویجی که و همو کتجی گوتی و نورا پیغمبرتی د انیاوی ده بو جبروی که دبی ناف زاروکی خودش حضرت آدم علیه السلام یعنی زحف میلاوی ناکن سر شیس علیه السلام بو ایجا مثلا خواه مسعوده بریگو حضرت آدم وفات بکه هناك توصية حضرت آدم جكوري حضرت شيس رهبو مثلا وصيته كويها بو بريغو وفات بكش خو مثلا جالك زاروكي بريوينا تشي بون مظلوم بون اما ويد كخليفه خو يعني خيرا خو كرم كش خدا اشاره دابو yani farqîtiya şanî dabû dibe ahlaqê wî de jî pêxembertiyê xwe şanî dida dibe pir ahlaq xweş bû dibe wisa ahlaqekî xweşik lê bû û wisa qereq zanebûnek lê bû bi wê zanebûna xwe û bi wê ahlaqê xweş zaten şanî dida ku pêxembere hema dibe sîma olarak jî yani ji wî şeklî jî ku enzav şeklê bavê wî lê dike şekil olarak jî ew bi enzavê ku benzemişî bavê xwe dibe feta bavê xwe de bû dibe heskirina Hazretî Adem pir jê re hebû çünkü zanibû li dû piştî wî xelîfe olarak Rabbi alemê êwî bihebîne wî pêxember olarak bişîne dibe berî wefat bike 11 roja gazî kir dibe gazî kir dibe jê re got ey ewladê min got ez piştî got ez herim xelîfê min tî tê wezîfa min dewam bikî piştî got tu wê wezîfê dewam kir dibe bi wê wezîfê teqwa yani tirsa Xweda dewam bike bira tirsa Xweda tim dilê te de hebe bi wê tirsê ma qenî got dikaribî hefza xwe şeytan bikî qenî dikaribî hefza xwe ji oyînê şeytan bikî dikaribî hefza xwe ji hîlê şeytan bikî çünkü wî dîtibû şeytan çiqa hîlebaz e şeytan bu sebeba gu wî ji dinyayê derîne wî jî ew wesiyet kurê xwe kir got tu xwe pir xweşik muhefaza bikî ji hîlê şeytan û got ew wesiyeta min e got ji te re tu wekîlê min î hema tu vêga ew wekîltiya xwe got min ji te re got tu nij qabîl re bibêjî û tu nij zarokê qabîl re bibêjî vêga behsa vê wekîltiyê ji wan re neke dibe dûre ew ilmê got Xweda dabûyê wî ilmî ji Hazretî Şîs re dibêje te dî zanî wê wefat bike ya ew ilmê got li berê ye însaniyet muhtacî wî ilmî ye lazim e got însaniyet bi wî ilmî riya xwe bidomîne ve ca tiştê got emrê got Xweda daye tiştê got zanebûna Xweda daye wê zanebûnê Şîs aleyhisselatu vesselam ra dibêjî dibe heta basa taat û ibadetê mexluqa jî dike dibe kîjan mexluq kîjan saetê şevê rojê kî çi ibadet û çi taetê dikî dibe basa wa taeta hemû ku jê re dibêje basa tofana Nuh jî jê re dike binêrin Rabbi alemê di kitabê xwe de bahsa zamanê got ê pêş ve were bahsa wan tişta jî gelek calaş pêxembera re dike ji berî got
tufana Nuh ve rabe buape de sandın dibe ve tofanek vere hatta ucu dibe gave gu tofan vere une bir şekli amel bikin. Beri gu peygamberi mevere aleyhissalatu vesselam saruye dünyaya bahsa peygamberi meji şkira dike basa peygamberi mej Hazreti İsa radke Hazreti Musa radke jbervina گو یهودی آجی خریستیان زانبو و پیغمبر اکوره سروی دنیای حتی وصف وی داهی زانبون işte ev dahi şani medede Rabbi kainat Xudayê. Çünkü hakim tüm zamanayê. Zamanê berê, zamanê gu em tê de ne, zamanê gu wê were. Xuda şanî dide, Xuda dibêje ki binêrin Rabbi kainatê ezim. Ê gu bixulqîne ezim. Ew xulqa xwe jî şanî dide. Hani binêre Hazreti İdris şîsra dibêje dibe wê tufana Nuh werî ama tufana Nuh kingê tê? Piştî İdris aleyhissalatu vesselam tê. Şîs aleyhisselam diçe, İdris aleyhissalatu vesselam diçe, dûra Nuh aleyhisselam tê hêvêga tofan ra dibe. Bir de çıka sal ketine. Binê çiqa sal dikevne arayê, ha ev jî şanî me dide Rabbi alemê Xaliqê kainatê, Qadirê kainatê ye. İşte Adem aleyhissalatu vesselam nasiheta lê dike dibe binêre hefza xweş qabil bikin. Çünkü Qabil xiriya bû vê carê. Piştî ku gunehek kir, di gunehekî guneh dewsa xwe hinda kir, şeytan jî bi xapa wî xapand wî vê carê di guneha de hinda kir. Ketibû halekî wisa ew zarokê xwe tev. Tiştê ku Xweda jê nirazî be. Tiştê ku Xweda ji wara yasax kirbe. Tiştê ku Xweda ji wara heram kirbe bi hemû emel dikire. ايش خو خواهی جرا حرام بو خدای تعالی حرام کر بو وقتی دچه خواه خوش بخورد باش خو بوی شکلی نسلای زیده بو yani. İşte bu harami ev nesil zede bu uçka çuvece ev harami normal bu. Bu ameli vana Hazreti Adem dibe binire qabil u zaruk qabil zinayet kin araqe ve tkhun. Dibe fuhuşiyat Çalgı amel kin. Çalgı amel dikin fuhuşiyat nav da heye pirek u zlam خوش هب محافظة ناكن حياة بوارة تنية دبي خوش وانا محافظة بك هل بكي ما قلت بوشي إلك عملي قو حضرتي آدم شاني مداية لازم قو أمبي عمل بكن چبو حياة بو çünkü yuxu muhafaza kir bu yuxu ve şart bu ama zaru ki qabilzi be hayabune peşveçune Kılavuzuya bu şeytan artık. Kesegu rezani ve şeytan bekave çava qancbibe ve çava hakikati ve hakiye bibine nabine vaji neddit zaten ego iro pay çıplak bunet kevin ego iro pay nefsu şevheta xod kevin ego iro tişte xoda haram kiriye wan yasaqa txine hayata xwe dibe o zaman küçü ev zaman çi ego ve gotne dibejim biraz zanibin ku o takipçi qabilin أو نلدو حضرتي آدم ولف كي زاروكي آدم بن داهي أو ندر يا آدم دن أو ندر يا بابي خدنا çünkü حضرتي آدم من عواكريه حضرتي آدم إيرو رابه زاروكي خود في حالي ده ببينه وجوارا ببيجه كي اون دور يا قابل دچن قابل جدو شيطان چويه شيطان جي نياري خدايه اشتجبر وينا نصيحتا قلوات که چوا وی ویگل شیس علیه السلام کریه از باورم گلک ام همو وی نصیحت شخور بحبینن والگوری وی نصیحت عمل بکن دبی تجاری دبی بواره نزوجن Hazreti Adem dibe şis aleyhisselam re dibe pireki zaruki qabil ra nezevcun hatta dibe neçne navwana çavagume goya yasak bu Hazreti Adem yasak dani bu ev çiyabun او جي بنيات شيابون نتشون بر هفودني نديتن sadece can cana dengewa gave gu sa şarkı dugoten gave gu oksa xot hındat kırındı nava şevhetu zevku sefayde ev dengewa bal Hazreti Adem wan zaruki ya medçu de bir şekli vazanı bungu hali dene işte de bejeşis aleyhissalatu vesselam ra de be xo uzaruki xoş wana muhafaza bke نجشوانا فكوان نكه وبوان عمل نكه بوان نشفره هو حياته هو نخنا هبودني yani demek icbona topluma kapakış ve lazım go am va nasihata am ji bixne go xamsa özellikle durda Hazreti Adem hani beja jwana zawcin neziki wa nabn çünkü insana vaqta go تبال خرابية و چو تقفزك آويت بينغوت أو قفزات بو جلك
برپیوه چو و تیدی گوتا خود ناو دا اون دا کر و ناو دا غرق بود چوی ایجا لازمه گو یک وی قفزه عول ناویجه جبرلو حضرت آدم زحفی اب نصیحت لزاروکی خو کریه و حتی گوش خو زاروکی نچونه دانک هتنه با زاروی قابل جی جره نچونه و شیطان نکاریه دست نزیکی وانا که يعني باقش بونا ها دبي حتى هو قاس باقش بون دبي نافوادا حفسودي تنبود نافوادا نيارتي تنبود نافوادا كين تنبو يعني أخلاقي وبرخش بو topluma çava xiradı be gavê ku dikeve xefletê xera dibe şeytan wal qarşî hevû dinê jî tijîdike ehlaq û niyetê wan ji hevû dinê re xera dike wa ji hevû dinê le nexwaz dike heta ku însan dilê wa ji hevû dinê re bixwaze wê çi bike gepa devê xwe ji wê derî netêxe devê birayê xwe ya û devê xweha xwe tiştekî wê kêm be wê ji nefsa xwe hesab bike wê bide wîna ama gavê ku ehlaq xera dibe gavê ku nefs pêşvetê gavê ku heqîqet tejbîrkirinê tiştê ku zerarê dide insan te emîn bibe xweha talîbe insan nê guldû emr û nehyê xweda neçe ew ti carî huzûrê nabîne yani emr û nehyê xweda eger ku insan fam bikin sadece ji bo huzûra wan aye belê xelasiya axretê ye yani insan axreta xwe pê xelas dibe bêga em dinyayê kêfxweşin em dibên qey wêha dewam bike ama na wê xelas bibe ve mê herna axretê gavê ku em çûn jê mê hesabê xwe bidin ama berî axretê jî berî ku însan here axretê însan nê ku li huzûrê bigere tu bi rehet û huzûr ku dikaribî pişta xwe bidî darekî tu bidî dîwarekî ancak tabîbûna emr û nehyê xweda ye însan ku huzûra wî tune be dixwaze bira dinya hemîl berê be ka çi xweşiya wê heye İnsanekî ku serê wê nerehet be, ku dilê wê nexweş be, ku dilê wê de mihb tune be, ka însan wê çi bike vê dinyayê? Hema bira hemû meqamê dinyayê yê bin. Hema bira hemû pereyê dinyayê yê bin. Rast e, bê rizq dinya nadome. Ama binêre eger ku ew rizq eziyet be, ew rizq ku sıkıntiyê têxe dilê te, ew rizq eger ku te adiz bike, ka xêra wî rizqê heye. هاني البرد اللي من تنه از باورم اما گهدار جي دكن هر کس وي حضور و سلامتي بخوازه حضور و سلامتي الدنيا جي دي سب تابع بونا ريا خدايه حتى نزارو كي ادم نكتنا ناوا زارو كي قابل دوا ندومينه حرامي نكرنه پر خوشيه دونه اشتجبر وینا حضرت آدم جي شيس عليه السلام را دبيجه دبي نبي اون تكبنا ناوا وانا نبی اون ببنه جوانا وگا ایرو اف سورنا میجی سورنا ویده میجی چوا سورنا میه مثال دجیه کی ده حرامی هیه ام دبیجین کی از وی حرامی ناکم ام دچنه ناوا وی حرامیه ام وی حرامیه رادبن ام وی حرامیه رودنن حتی زمان تی ام هینی وی حرامیه جیدبن بجمرا نورمال تی işte ام دوی دره ده هندادکن لازمه ام حفظا خو بکن برگوتنی گو فایده مهبه گو او zarar جبونی شخصی وانا جی گوش میدان رابه گو امکاربن وی حقیقت جوان را ببیجن برابی اما وكيدن جو امهرن فكا جو تشتك تنبه ام لويهم حراميه بحسن ام بواره بن اميلي بنيرن روجكي وا ام جي خدانك ربي ام نافا حرامي وخطا ده هندابونه قالك ام باش الفي جهدار بكنو ام فيزانبن ان شاء الله فيدر دمدي حتى اني جو بني ردوان حياتا ادريس عليه السلام دجي امي ببينن حياتا نوح عليه السلام دجي امي ببينن هاني برات ما شبانه ما جهدار بكنو ببينن تمي دايم توا پیوا هر سه پیغمبر اجی اف گوتیه بنی نبی اون تکبن نافزارو کی قابل اون نبی اون تکبن ناواوی حرامیه نبی اون خل حرامیه بحسن قاوی اون بحسن اونی هندا بکن حقیقتا جی وانجی اگو بحسیان هندا کرن کی حتی طوفان نوح جی رابو اشته حضرت آدم و نصیحت شیس علیه السلام دکه ربي عالم الصحوف حضرتي شيس عليه الصلاة والسلام رجي شاندية دبيش آدم عليه السلام ربيستو يك هاتيه وشيس عليه السلام رجي بيستو نهيه هردوكا بويه بينجي صحيفة بينجي صحيفة يعني شيس عليه السلام بينجي صحيفة عمل كريه بيكا ام قرآن عزم شان عمل دكنيا تدي دبيس 666 آيات
6666 آيات قرآن دهنه ام حياتا خل گوری وان آیت ددومینن ام گوری وان آیت عمل دکن او آیت چواری برمدین مصادقن شیس علیه الصلاة والسلام جی او آیت گو رب عالم او وحیا گوش حضرت آدم رشان دیه خینی ویجی شیس علیه السلام رجی شان دیه دبه او پنجی صحیفت قدب وی پنجی صحیفهی شیس علیه الصلاة والسلام عمل دکه والگوری وی حرکتی خوب جیتنه دبه شریعتا وی يعني شريعتها جو خدايت على شريعت ريا جو ربي عالم الشاني دايه شيس عليه السلام او ريه نزارو كي خو كريه حتى قوتا ويهبويه في عمل كريه بله شخو خواه مسعود خود جو راضی بوجه آنی زمان وقتا گو ام دفکرن انسانی وی وقتی نگلک جیبون اما دیسا جی خدای تعالی جوارا صایفه شاندنه بنر حضرت آدم هل حیاته حضرت شیس علیه السلام جی که پیغمبره مثلا خدای تعالی هر وصفه پیغمبره دایه ویجی جور حضرت آدم هر نصیحت الویجید که بدا وأبجي وجو كي جاني هاتي حتى حضرت نوح جي منع زارو كي خوش قومي قابل كرنا اصلا ده مثلا دور ده نجبر وي جنهجو قابل كربوتني جبر فحشياتا جو او زاروكي جو زيده بون كتبو نابه يعني دور ده topluma خراب هبو بين ردبه هناك نخوشين النفسي هنا اغلب بيجي افسر بيركا هي مثلا دبه حسودي دبه مثلا بخيلي دبه افانا كد ناف بيركي شيس عليه السلام يعني ناف وي قومي حضرت ادمي باقش معبوده دبه هيج تنبو يعني بيركا بلاش هفدونه حرين كشكسك عاجز ندبو قوتنك خراب شفدورا ندقوتن ودبي وقتا قو صندق جي تخوارن صندانا كدبي بخوينا هابيل صند خوارن يعني اويناك جي مظلوميتا هابيل جي تجاري نافي قومي دنهات يش بيراكرن وبفي شكلي نسلك التمييز بشتي مثلا قابل جنابا در كتب دوام دكا اجا بریابه گاجی مگویا هر پیغمبره که خدای تعالی صنعته کی دستاجی دابو انا که مثلا هر پیغمبره کی صنعته کی وی هبو تبرد مثلا شیس علیه السلام صنعتی وی چی بو بهتر مثلا زانی بو چه عمل بکن شیس علیه السلام دوقماجی بو يعني هاني دبي هم جدارة يعني شبلا هم جي او كي حيوانة هريا حيوانة دبيج بوي قماش تشتكرن قماش در تخسته ميداني لغوري انساني ويغا ام دبيجن دو قماجي هنا يا ويغا فابريقا تشتكن ويغا تدي فابريقا تشتكن وان قماشا در تخنه ميداني شيس عليه السلام جي وي صنعتي زانبو تدي بري انساننا غاوي گوش جنت در كتن پل ودار داره پلاد بهش خورد کردن لباس خو محافظت کردن پله داره خود کردن خو بی شکلی محافظت کردن حتی قدما حضرت شیس علیه السلام ایلک اولی قماش در تخ میدان اوه دورش خو ادریس علیه السلام وان قماش شبود نوت قطینه ترزی اوه ایلک گو مقصد در تخ اما بری ادریس علیه السلام قماش گو انسان بي عمل دكن ويجلاش خورا بي تشيكن شيس عليه الصلاة والسلام إيجاد كريه بليا هنگا مثلا بيد چنه نيچير حيوان دكشتن أو چرمي وانا كي هاني وكا كاربنج بو إنسان بي عمل بكتدي وقت عيار دكن وحيوانا هناك إشلام هنا وقتا قوي چرمي ولو نكن مثلا نرم نابا ولو حشك دمينه جرا فيجا دبيجن دبت طبق كرن بتشناليت كن مش بقولوا نرم بمينا جد بأو چرميوان حيوانا جبوني جوجوارا بس تارش خورت كرنا جل إجا حتاني جوجا حضرت شيس عليه السلام دعالمة شكرنا هني بريج دبي مثلا مملكتي ما دجي هبو هريا حيوانا يا دبامبو دبتشرين دورا هني بتشيا درستن و ایگوش خورا یعنی تکرنا تابن ایگو ویگا کلاف ویگا هیجی که مثلا شوان وانال چولال خود کنش بونی گو چلش سرمایه خو محافظه بکن ایجاب وی شکلی هانی
ویژی که اب سمحت هینی مثلا هنیک دار هنه نزان میگوی که تلویزیون دا جانا درد کبل وان باجار دور وان مملکت دور اویگو دارو نباتاتی و فرقلی هنه آلی افریقای و در الوان آلی دنیای دن هنیک دار هنه مثلا قلق جرامت بلق سلاده دبینن پلیوانا یهود داریوانا جلیفانه مثلا وان لیفا در تخن وان لیفا عینی فکا گوچوا بگا تشیه اره فکا تشیه انسان hani تشیه دپیچه و دکه او که دکه تایا işte çeşit hani em nikarim bejim sadece ev gavi gut beji mesela ki Hazreti Şisçiye misal olarak tebnav hevudnede lazım ya vay gori vi zamani الجوري قابلية تاوي الجوري زانبونا الجوري جو علمي خدادا يشيس عليه السلام قماش درخستنا ميداني جبر وينا جيرا دبيجن مزندو قماجيا يعني اوي جو قماش ايجاد كريا اوي خيني ويجي دبيشيش عليه السلام بر اهل خدا بويا صاف ذكر وطاعت كريا صاف عبادت كريا ودبي الدو حضرتي ادم كابه تديم بحثات شكرنا كابه كربويا کابه چوا هاتو انشا کرن دبی حضرت آدم لدو حضرت آدم اولی کابه شحری و بکورا آوا کریه او دبی کابه برخرابونی و چوبو يعني دورة التعمير كريه يعني تعميرات دبي كابه شش عليه السلام بكورو او كاكريه بكورو حريه كريه او جي عمله كيويه دبي وبر جبابي خوجي وصادي تبو چونكي حضرتي آدم جي پر حج كريه دبي حج عمره جي زاف كريه شيس عليه الصلاة والسلام زاف إنسانه كي أهل خدا بو وطاعتي ويزيده بو وبابي خوجي دي تبو دبي ويجي پر حج عمره كريه هاني اب عملي ويجي عمل ولرخ وصية تجمرق وامكاربن شخورة بي عمل بكن بله خواه مسوده وقتی ما جی هندک ما متخوازن مثلا وفات حضرت شیس علیه السلام جی ام کرتاسی بین زمان چند سالی وفات کریه کدری او جی دفن کریه ویجی مثلا نصیحت پشتیگو يعني بريا گوی وفات بک اویج وک حضرت آدم نصیحت لاولاد خو کرنا و به شکلی وفات کریه خازن واج بین زمان دبی حضرت شیس گاوی وفات کریه 965 سالیه گاوی گو بری وفات بکجی دبی زاروکی خل دورا خو توپ کریه عین چوا باوی ویجرا وصیت کریه ویجی او وصیت لوان کریه و تابوت باوی خو يعني امانت كريه قلتي اني بفي شكل محافظه بكن چونكي ربي عالمي طرف جبرائيل جواره هاتبو قلتن وي محافظه بكن حتى طوفان نوح بشتي طوفان نوح جيغو دفن بدفن كرن جواره هاتبو قلتني جوي شكلي ويجي امانت كريه قلتي بنيرن وني تابوتا بابي من بفي شكل محافظه بكن وني بفي شكل بيناتي بدن ودي ساعيني ويجي تشواغو بابي من عزاروكي قابل كريه ويجي زاروكي خوش هوالتنا وچونو هاتنا قابل وزاروكي قابل منع كريه قلتي خوجوانا محافظه بكن بوي شكلي 965 سالي وفات كريه گاوی گو وفات کریه زاروکی ویج عینی فکا حضرت آدم الميجاوي كرنا چوا گودیتنا حضرت آدم دفن کرنا بوی شکلی وی کفن کرنا بوی شکلی وی شوشتنا والميجاوي وی شکلی کرنا خدا و پیغمبر جی راضی به انشالله ومشخير وشفاعته وبركته وقت دورنك آمين حتى تيغوتن روايات هذا دبي أوج دبي شكفتاغو حضرت آدم عليه السلام حضرت حواء جدور دا بشارتي أوج دبي دري هاتيه دفن كرن خدای تعالی مشخيره وانا که محروم نکه ان شاء الله خواه مسوده خدا جوجي راضي به ایروجی وقتی ما تمام بو اما ان شاء الله حبتيه که دی سب هفدورا بن گری تماشاوانه میهجا ایروجی مهاتن داویا برنامه خو حتی حبتيه که دی ونتب بمینند خیر و خوشی و سلامتی ده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته